U selu Rogatac arheološkim istraživanjima su otkriveni ostaci jednog utvrđenja, ranovizantijskog, koje se na osnovu pokretnog arheološkog materijala, koji je otkriven tim arheološkim istraživanjima, hronološki opredeljeno u 6. vek, odnosno ranovizantijski period. Najznačajniji nalaz koji je tom prilikom otkriven su jedne zlatarske terazije, koje nam svedoče o protoku plemenitih metala na teritoriji Novog Pazara i njegove šire okoline. U vreme Rima, u vreme srpske srednjovekovne države, a kasnije i u vreme osmanske dominacije, Novi Pazar i njegova šira okolina bili su poznati po brojnim rudnicima koji su se eksploatisali. Metali koje su drevni narodi vadili i prerađivali bili su gvožđe, srebro, olovo, zlato i cink. Planine Rogozna i planina Golija nadaleko su bile poznate po svojim plemenitim metalima. Planina Rogozna po eksploataciji srebra, zato su je Turci Osmanlije i zvali Gümüş Dag, odnosno srebrna planina, a planina Golija po brojnim rudnicima zlata koje se tokom minulih vremena eksploatisalo. Ove zlatarske terazije, naravno da su funkcionisale po principu terazija kako funkcionišu i danas, bilo je neophodno imati teg da bi se taj plemeniti metal mogao izmeriti. Nažalost, u utvrđenju u Rogacu takvi tegovi nisu pronađeni, ali za njihovo postojanje znamo sa nekih drugih lokacija, na primjer poput tvrđave Ras, gde su pronađeni neki tegovi sa različitim težinama. Plemeniti metali sa ovog područja distribuirani su dalje na razne strane, kako prema zapadu, tako i prema istoku. Znamo da se srebro i zlato sa ovih prostora distribuiralo dalje prema Italiji, ali u osmansko vreme, recimo prema Istanbulu i daljim prostranstvima Osmanskog carstva. Srpska srednjovekovna država je od tih plemenitih metala kovala svoj novac.